Hey, hallo. Hallo. Ich bin ein Star, ja? Was bist du? Ein Star. Ich kann es nicht so fotografieren. Ich muss mit dem Manager, meinem Manager sprechen. Novice ist Manager. Achso, Novice Manager, okay. Haben Sie was zum Sagen? Nein, danke. Ja? Nichts? Kolega trinken Čaj oder was? Nein, mit Drogen. Mit Droge? Was? Gut, ich hätte auch sollen rum, wenn ich habe geschaut. Alter, bring eine Flasche rum. Ha? Bring mal rum. Das heißt die Rum. Odakle? Wir haben nur Wein, Auto. Haben ven, willst du ven? Koch mal Wein, a ne može da rešo. Ima ven. Mirko, će piješ vino? Ti, Mirko. Ne pijem ništa. A? Nemo. Imam bre, evo pola. Možda mi je da reše. Pa hoćeš? Pitki tanki. Pa ne pijem ovdje, na radnom mjestu. Pa ne na radnom mjestu, ovo nije radno mjesto, u kontejneru. Pa gdje ćeš se? Si bio ti tamo na kafeu? Gdje? Nisi. Zaboravio neko par. A, to su Gorana. Cigare. Kaže Mirko, on ima menadžera, da ne snimam njega. Neću da govorim puno. Evo ovaj harmonizator. On je manager, na? Neću da govorim puno da ne spadam da sam bezobrazan. To. Jer on to snima za njegov kraj. Samo za